Zimbabwe. Yebo kambe Hlabezulu izolo ebusuku besikhumalo baba Khumalo sayivukela ekuseni kodwa ngiyaxolisa mina ngiphuzisile ubaba Khumalo berede ekuseni ngo-10 mase ngithatha u-10 wami eNgilandi ngiphambanisa kodwa njengomuntu omdala ozalwe esikhosini uzangixolele kunjani Khuya? No, ngiyaphila mntaweni unjani wena? Indaba esayibeka-ke izolo bese sibuya kahle laphana sengikubuzile ukuthi okuningi njengoba utshile ukuthi indaba esemakhota ngithi sowasoze sikhulume Yeah. deeper ngakho ikhotha soze siyibambe kodwa lapho mina engikufunayo indaba yesikhosini besakhuluma ukhuluma ukuthi kwaba leqoqo kwalungiswa kwakhetha-ke i-research team eyiyahambayo yakwenza bonke abantu bakoKhumalo amantunga wonke ayazi i-research team bese silaphana-ke usangitshela ngomzilikazi ukuthi umzilikazi wayengasowukuqala lapho akuchaze futhi laphana ukuthi ubusitshone singabuye endaweni nami engifuna ukukhuluma. Mntaweni ngiyabonga ukuthi ngikhulume ngomzilikazi. Bengicela ngoba akuzwakalanga kahle ngeke ngalalela ukuthi kune research. Sathi uchairman wakhona wayekela ukuvela. Uyangivumela ke ngiclarify khona lapho? Khuluma baba, khuluma, khululekile. Ngiyacela ukuthi ke ngikhulume bantu futhi hayi Khuya bese namhlanje phela kuzahamba kuhle uyabusendane right. Khuya not again. Hayi khona kanti kube kusala njani kuwe Khumalo? Othi indawo kuyavuma kodwa kuyala. Khuya Khumalo. Network kaKhumalo man disappoint. Disappoint network kaKhumalo. Somele sabe futhi kuye ngefoni. Baba. Umbe bamfonela sasa. Ngena ku-chat, phuma ungene. Khumalo, phuma ungene baba. Xa kusenza. Phuma ungene. Ngoba ngiyahamba yona ngisendleleni lapha Khuya. Khumalo. Okay, mana simzame ngefoni. Kathi why kuwe kusala? Khumalo, kuwe kuyala every time. Wena mana muzame ngingangena. Ngingangena ke bra. Shouldn't clarify this once and for all. Khuya. Hello? Khumalo. Numbers zakho maziyala. Ule data yini ba? No, weqathekile before I finally bring other people to it. Ngifuna ukukhuluma lo baba ke Bornman. Mana simzame sibone ukuthi ke iyavuma yini na. Khumalo, kanti uhamba njani network yakho iyala baba? Hayi lapha usho ukuthi ithavanteni yabheda kusho ukuthi mntaweni. Sethavanteni yabo usachaza hamba layo ke masinyane uthi yanga kwenze nxa sokubheda at least yabe usukhulumile. Bengithi mina mntaweni sike sathinta nge-research committee ukuthi yayicheya ngumfowethu uMcDonald kodwa wanyamalala uMcDonald nxa besibikela be-research wase siyabonakala esehamba noChuma besiya abantu bale prayer umsebenzi waqhubeka. uChuma uStan hayi what ngithi sente uChuma ngibenzama ukuthi uStanley what ngithi uStanley. Okay. Bakithi network yakho. Tefontein should be having a better network than Zimbabwe. Khuluma sasa. Ke whatever kodwa ke lokhu kuyangiconfuse vele. Okay. So ngezindlela uStanley swakho Khumalo likozama ukutsho. Hayi angezwa. Ngiyakuzwa nje uStanley swakho Khumalo. Hayi
andani ukuthi wena antu akufonela i-network ephambanisekayo khonapho khuya la manje nxa ulokhu uzisiva amafoni asiyo into engikhuluma ngayo lokho ngitsho nje ukuthi ukuba hayi ngicela ukuthi ngingangeni kulokho. Alright, asikhulume-ke ungangenanga kulokho. Ilandisa indaba sikhulume. Uyibeka baba. Okay, chaya ipoint yakho Khumalo, chaya. Wow. Hayi kweyami ndaweni ukuthi abantu bayathola la mafoni abo kodwa-ke kubalulekile ukuthi mhlonishwa kubalulekile nge-research ngenxa yokuthi wayengu-chair wahamba wachiya sizwa ngabo bethi kaboni aqhubeka research yena wasesabona sehamba. Okay. Awuzama ukuthi abesendlini mangasebenzisi i-Wi-Fi yakho. Uthule i-Wi-Fi endlini ubaba uBornman. Ngiyamfuna la. Lembuzo eminingi kodwa ke problem yole sibulalayo ukuthi ukhanya ke iyahiliza futhi uthe namhlanje ingcono wathi hayi right kakhulu manje angikwazi ukuthi kusuka uhambe njani. Angikwazi ukuthi usuya uhambe njani. Akuzame futhi okokucina ke sibone ngoba ngifuna ukuvalela ngaphandle, ngifuna ukuthola yonke amantungwa wonke ngizwisisa indaba le yaso yami, indaba yamantungwa, indaba yesizwe sikaMthwakazi. Isizwe sikaMthwakazi sifuna ukwazi iqiniso kuphela. Isizwe sikaMthwakazi ngeke sikhetheleke ukuthi inkosi sifuna lale kodwa lokho kwenziwa ngamantungwa, yikho ngifuna ukuzwisisa kahle kuyibaba uBornman. Kodwa ke kukhanya ke ifoni yakhe kumbe i-network yakhe angikwazi. Kethe endlini lapho ngakuthi bangabambi bake bamembe ijana nje basiqede inxa iyandelwa nxa i-Wi-Fi sometimes amafoni amaningi aconnectileyo iyandelwa. Manje sizaqala phansi sayacisha amafoni. Yeah. Just a minute. Sembacelile. Okay. Siqala phansi kube uya. Hayi khonapho usakhuluma nge-research team siyaphambili sami. Yebo baba, bengisatsho ukuthi i-research basebetsho ukuthi uchairman asamboni sathi abaqhubeke bagcina amalunga kufakwa umfowethu othiwa uNkosinathi abayethula ilokhuza umbiko wabo siko lesabi wamukeleka. Sengibuye kuthini baba ukuthi emantungweni umuntu omdala oba izibulo kumbe umuntu oba nguyomdala kakutsho kokuphela ukuphathayo oba inkosi. Njalo sekusile ukuthi uMashobane wayengamdala kwabo, umzilikazi wayengasomdala kwabo. Kodwa phela ekamzilikazi. Okay, okamzilikazi zakuqonisa khona ukuthi umzilikazi alikwazi ukuthi lwana umfowabo waye engaphilanga. Thombani mathidi Thombani wangaphilanga. Yikho wathi awuhambe kumfowabo. Akukwangasokuphila emdaweni. Ngamanye ama details nje esiko lawo manje nje kuchazele kancane ukuthi isimo siba njani endaweni. Omunye uyaba uba nguye okhangele ikhaya umuzi. Wathi kulinganisele ngokubayibhili emdaweni. uMoses waba yi-leader esingaphoko singathi phela political leader, kodwa uAaron waba yi-spiritual leader. That's the arrangement emdaweni. So lapha sesikuzwe. Alright, ngiyakuzwa kaMzilikazi lina i-research team yalitshela ukuthi abantwana bakanjuwe bangaki oqala ngubani. Ngithemba phela njenge-research badiga deep down bazothola everyone ukuthi kulobani lobani. I-research mdaweni indaba yakhona ngithi yezakhulunywa ecourt, kodwa wothi ngikutshela ukuthi uNjube kuvele kuthe sokubhubhe uMphezeni wathi ekhaya uza njwana ngikutshela ukuthi esecourt ngifuna ukungena kuzo kakhulu ngoba siyabe sephula umthetho mina lapho. Kodwa uNjube kuthe sokubhubha uMphezeni ebezemngcwabe ekhaya, isizwe sasiqoqa inkomo ukuthi ulokuza uNjube athathe ubukhosi. Kwedlula lapho ngemuthi umnyaka futhi kwabuya abantwana uRhodes loAlbert ekhaya, abadala babeqoqa inkomo ukuthi akugcotshwe uRhodes.
ngitsho ekhaya. Abadala baphi? Isizwe angithi isizwe izinduna ziyazibe zabe ziyethi asiqoqeni inkomo ukuze kube lesiphala kube lesibaya senkosi kugcotshwe inkosi ubukhosi buvuke. Kwakuzinduna ziphi ngaleso sikhathi? Ngeke ngikulokhu ze mdaweni angilokhu zikahle kangilawo kahle amagama kodwa bengicela nje ukufeza lapha nje into eyodwa mdaweni ukuthi omdala kakutsho ukuthi nguyobusayo. Uma sengangena i-details kuliyani into esibalekela. Hayi ngiyakuzwa lapho ngiyakuzwa Khuya but engikutshoyo ukuthi kodwa ngesiko lweni lwamantungwa lo siko lwesikhosini umhlaba wonke kodwa ke kusuka ukuthi kuphuma endlini umntwana uphuma endlini enkulu angithi kodwa kabi ngomdala mdawini ngiyavumelana lawe kodwa kabi ngomdala ikhona indaba ngabi ngomdala indlu enkulu kathesi sikhangela kathesi ekanjuba indlu enkulu yasoka Albert angithi ikho ekutshoyo mdaweni ukuthi ubuka ukuthi indlu enkulu kumzilikazi yayingunkulumane umzilikazi kwakuyisifiso uNkulumane abe nguyobusayo kodwa kwenzekanga ngoba kuyabona kuyaqinisa ukuthi emantungweni omdala kodwa phela uLobhekula kangeniswa ukuthi uNkulumane kasekho uLobhekula kangeniswa ukuthi uNkulumane kasekho kuyafana lani mdaweni kuyafana labantu abathi uLobhekula wayengafana ngabo kodwa uLobhekula labusa 20 years ezinye izinto mdaweni ziyakuceza zikuceza lomndeni. Okay, ngiyayiza indaba yamantungwa kodwa selibonile lokunjalo la consultant izinduna ukuthi hayi sesifuna lo mntwana asithathe endlini enkulu ngesizathu lesi. Izinduna mdaweni zona lezi izinduna zakithi ezimore than 70 ngikhuluma ngezemathebeleland uma zisenza into yazo ngekhaya akekho umuntu ongenelayo induna senziwa public kakusikho ukugcoba kweqiniso komkhuba womndeni into yomndeni yenziwa ngasese mdaweni zonke induna zona lezi zagcotshwa ngasese lokhana ku-public kungaba nje ikulahlisa ikubona 10 but into enkulu yenziwa ngasese. Kodwa phela ke izinduna baba Bornman ukuthi ziyabizwa izinduna zitshela ukuthi sokulo mntwana induna zibizwa loSibanda uEza labaya bonke bese betshela umhlaba wonke ukuthi sesilenkosi anti ziyabizwa zodwa ngamantungwa. Ngikutshele mdaweni ngiyangithi lapha siyimukela lokuthi inetwork yethu iyasilahla mhla kungcwatshwa abengwa entaba zinduna ubaba uMathayi uMahlaba ayithwali wathatha inkosi wabiza uCharumbira watshela uCharumbira uChambira nansi inkosi mhla kungcwatshwa uDabengwa elokuthi entaba zinduna uCharumbira wathi yena lina zinduna singayibe ipolitics ukuthi nxa njwana wena uyi-journalist ukumbuza uCharumbira izinduna zaziswa mdaweni izithethwe ngesandla senxele mdaweni izinduna zabizelwa ngaphi zitshelwa kwakunini lapho yebo mdaweni angithi okunye ngikutshelile ukuthi mina bemvele ngithi mina angilazi into ezibhaliweyo futhi mina ngisegoli abantu basekhaya kodwa kangikutshela ukuthi induna zaphatheka hayi konke mdaweni kodwa zaphatheka entweni ziyala Khumalo ziyala izinduna zaphatheka izinduna zithi zaphuma sezitshelwa labantu bonke ukuthi nangumntwana zingazange ziconsultwe zabizelwe eceleni kwakhulunywa watshengisa umntwana izinduna ngesiko lweni lamaNdebele ayisikuthi kumele zizwe ezibikela ke uZulu kunjalo mdaweni wathi ngikutshele mdaweni lamagama soze ngiwaqambe kodwa amanye silamapikitsha anti ukutshela ngoba kule ndoda yakomafethe uMafu wayengayifuni leyo nto whatever yilokho ngikuphi isibonelo ezinye lezi ngeke ngiqambe mdaweni ngoba njalo ngitsho siphethwe ngesandla senxele usuyafaka umuntu engxakini amahlanu mabili zaya kozwelonke ziyabonga ukuthi uzwelonke le baxhosele basikhulisele abantwana benkosi basigcinele abantwana benkosi induna sahamba lazo esigodlweni uSuthu kwaZulu siyabukela amaZulu ukuthi sesilungisile sesifuna sesimisa ubukhosi bakithi ngeke ngiqaba amagama ngoba ngiyazifaka engcupheni khangela uKhayisa wavalela uKhayisa khangela yena uMathayi wethusela ngama-CIO wazwala lesibhedlela so akukho igama lenduna engaliqamba kodwa silamapikitsha sisenza zonke lezi zinto
lezi nduna. Kodwa phela amapikitsha lawo phela kwakungumgubho lalo babizele khona. Kwangasi ukuthi isikhathi sokuthi litshengise izinduna umntwana. Nibuze mina ukuthi izinduna. Hayi kona umgubho Mdawini. Angikhulumi ngomgubho. Kodwa phela amapikitsha lawo ezinduna zasenzakala kuphi ngasiphi isikhathi. Ngithemba mina ngikukhulumile lapha Khumalo ukuthi kwakumele lithi njengamantunga libize izinduna lehlala zodwa phansi libonisa umntwana, lingabonisi izinduna sokulami mina uSibanda loChuma loNcube lobani sebekhona abasebetshengisa umntwana ngulo. Kungani lingababizanga laxoxa labo lilodwa njengezinduna? Kungaphi ke emphakathini? Uyangizwa Khumalo? Ngiphinde yini umbuzo wami? Sehambile futhi ukhuya. Umbuzo wami engitshoyo ke ukuthi izinduna ziyala zithi kabe zingakwazi. Kodwa ke izinduna zikhulumile ukuthi zatshengiswa umntwana sekutshengiswa umphakathi wonke. Zazishiye eceleni. Yiko ngubuzayo, ngifuna ukubuza uKhumalo ukuthi ke pho-ke Khumalo induna amapikitsha okukhuluma ngawo ngiyabona kulabantu kazana abanjengami uSibanda. Mina ukuthi induna zezwa kanye lami ukuthi sekulenkosi. Sifuna uqondisa into sakithi lapha, asikuthi kulomuntu ongafuni inkosi, asikuthi kulomuntu ozonda ubulelana, kulomuntu ozonda uStanley, kulomuntu ozonda uVide, kulomuntu ozonda umcijo. Bonke kodwa sifuna into zenze ngendlela isizwe sikaMthwazi they deserve better. Ukuthi kubekwe ke kube segcekeni indlubu yehlukaniselwe ekhasini kube nanku kunje. Sengubuzayo umbuzo wami ngizawuphinda ngenxa phenduka ke ubaba ke uBornman Khumalo ukuthi iminingi imibuzo isaseleyo nje ukuthi nje ngasibekezelela inetwork yakhe ngale sibekezelele kancane siphutshise nje. Kwaba kuhle kakhulu ukuthi siphutshise. Singajabula kakhulu nxa singaphuthisa lolu daba ngesikhekhekhe. Yeah, asazi ukuthi uhamba njani. Asazi sizabona ukuthi ke uyabuya yini. Umzame futhi ngocingo mina ngoba namhlanje kumele ngiqede la indaba koKhumalo ngifuna ukuyivala this weekend asengiqedile ngiyachiya egcekeni ngisuka lapha ke sengishaya kwenye indawo futhi kuyabe lenye interview engithemba ukuthi ngiyephoze ngiyokugcina sengikhuluma lo munye umuntu after ubaba uBornman sesichiya ke segcekeni sokuyini lina ke abakamthwakazi isizwe samaNdebele ukuthi zitsho ukuthi kanti vele kambe lokhu kuhamba njani. Ukhanya kasabonakala engazi network yakhe kumbe kuyini kodwa abantu ngiyaxoxa labo nje ukuhambe kahle kahle. Mana sibone ukuthi uzavela ngabona network yakho uyangizwa? Manje ngiyakuzwa bese ngirekhoda i-audio awukwazi ukuyinamalithela elokuze niyabo. Hayi i-audio phela isozi ingisize ngalutho ngoba imibuzo yami isozi ingene ku-audio so asiphendule lapha khathesi bazakuzwa abantu. Bengubuzile mina amapikitsha okhuluma ngawo ngiyawazi, amapikitsha ayekhuluma la kwakulo mcimbi kumbe kwakuyini kodwa kwakulabantu abanjengami mina uEzra kwakulomuntu wonke. Izinduna ngalelo langa zakuzwela khona abasezitshengisa ukuthi umntwana ngulo. Kungani lingazange likwenze ensitha lezi nduna zakithi lakhuluma labonisa ukuthi umntwana ngulo engatshengiswa umphakathi? Induna lapho sigaleso ukuthi zabaleka kwakungemva kwedate le elokuzayo. Yona ngitsho ama-days angixaka Mdawini kodwa ngikutshele Mdawini sithe silungiselela ukugcoma Mdawini ngo-March 3 March 2018. Izinduna zaziphuma zingene ezabelweni siyatshela isizwe ukuthi senzani. Zithatha izithembiso ebantwini zokuthi nangafaka amabele nangafaka imbuzi nangafaka ngangikole ekhaya ngahlala 1 month. Ziphuma induna zingene eCholojo, ziphuma induna zingene eGwanda zitshela izakhamizi ukuthi senzani. So induna zazikhona kuyona le nto sazisebenza lazo. Yebo kwe-announcement akuziphathanga kahle okwenziwa ngenye induna kodwa lokho akusodo esho ukuthi induna zazingatshelwa. Izinduna zazilazi iqiniso yini ukuthi lo muntu osekhethiwe kasiyomdala ngakibo akaphumi endlini enkulu ngakibo? Zazikwazi yini? Induna
mhlonishwa kazisizo ezilokhuza induna zathi fana nesizwe sathi mantunga sipheni inkosi sakwenza thina into yangaphakathi loba sasingabuza into sasingaziphenduka kodwa induna zathi sipheni umntwana saziphi umntwana nxa sezigijima zingena nje ezobe ziyakholwa ukuthi amantunga akwenzile okumele akwenze sasikwenzilela manje. Okay, ngibuye lapha ngathanda ungena kakhulu kumantungweni la selikhetha njani umntwana icriteria layisebenzisayo ekubuyeni lalo okhona umntwana ubulelani yiphi? Iyo leyo ekhona umhlonitho kodwa ngala kuthintela amagama abantu abaphathekayo ngoba kusilonda sababayo ngulu ngethela over 90 years ayingxenye yaleyo oprofessor Machazi le emuva babe ingxenye yaleyo nto ziningi izinto ezaziyinkomba mhlonitho ziningi ezaziyinkomba kodwa ukuthi ngingathi mina ntwana ngisithi indaba lisekhona kodwa okay angifuni ukuthi ngithinte indaba esekhoti ngoba ngizabuya ngokwekhoti ekucineni kodwa ngikutshoyo ukuthi umele wazi phela njengawona umuntu ungaphela uyazazi lezi ndaba ubona icriteria yasetshenziswa icriteria yangikhona yaba yiphi ngoba phela lapha kubulelani uyavuma ukuthi ubulelani lomfowabo othiwa nguvusa kwazi kuhle kungani ungathathwa nguvusa omdala kanti athi ngithazile ekhaya emdaweni ngithi mina ubudala emantungweni kabuthi ukuthi uwenkosi okay iko obudala nguye obhasoba ikhaya uyazi ngani indawo inxa beyichaza abadala bathi inkosi ingahamba kahle isizwe iyendala kayikwazi ukuphuza izaphuzwa ngubani so ngesiko lethu amantungwa omdala uba ngekhaya ekhangela ikhaya xa inkosi iyazi iyakhulula inkosi kuhambe esizweni uma isezinto ezingalunganga esizweni ubhuti omdala uyayihlanze into yenza kayilunganga kambe ngokwazi kwamaNdebele kudala sasiza ukuthi nxa abanye babebulala even lobhengu lwayebulala abafowabo nxa lo engabe uyivusa athi sengikhuza ubulelane wayengekambulale yini nxa seyinkosi ukuthi ngikhuza ungubani kodwa phela lakathesi silandela khona kwayeke sifuna ukukuvuselela phela baba Khumalo sifuna uvuselela khona khiyana ukuthi kube nenkosi njengakudala singabuya kathesi sithi ebantwini hayi inkosi nyakudala sayifuni mphendule babe mfonela khona ngale bephambanisa ubaba uKhumalo ngisakhuluma naye uthi lokho okusenza kudala ukuthi hayi inkosi ngabulala umfowabo lani pho-ke sivuselelani ubukhosi nxa kwazi ukuthi asalandeli khona kwenduna athought inkosi le kuvuselela ukuthi kulandelwe kanye okusenziwa ngendulo ngayizolo manje basuka bamphambanisa bamfonele lapho baba ifoni yakhe icine ngasangeni semfuna uqeda kungakathatha isikhathi-ke ngizwise indaba le ubaba uBornman-ke ngomunye-ke omkhulu wamantungwa abayibo abahamba lomntwana ubulelani abayibo abaqondisa umntwana ubulelani bengisathi wena-ke ukhuluma ngokuthi ngokwakudala kodwa khathesi kwenza phela kuzama uvuselela phela khona kuyana usiko lwethu lendulo so nxa sufuna ukuthi ubuyise into i-modern king so uhamba njani uqazele mntaweni ubudala lokho ngisho ukuthi lokho ku-consistent esikweni lakwaKhumalo lokho ku-consistent bala ngithetha umathi wabanye wayengasiyo mdala umzikazi hayi nguzwile wayengasiyo mdala namhlanje kuyafanana ubulelani kakusiyo mdala nguzwile khonokho okukhulumileyo ngibuza mina ukuthi ngendlela okuyabe kwenzake ngayo lakho phela uyakwanisa ukuthi ambulala uvusa athi uzangenela uvusa lasolani kuye ngoba-ke sike sabona emaphepheni sabona likhuluma ukuthi belisithi ngumuntu ongaphelelanga engqondweni kuliqiniso elinganani lo alikho iqiniso lapho lo wayezikhulumela kwakhe we distance ourselves from inkulumo leyo yokuthi uvusa kaphilanga umuntu uvusa ungumqemane uphilile isoja akukho into rongo ngovusa kodwa-ke isiko lamantungwa omdala kabi inkosi yena uba ukhangelwe lokuza umndeni omncane abe nguloyavusa asibuyeke lapho-ke wena-ke like lahlangana lemuli kaRose Albert phela njengomuntu-ke onguye omdala ebantwana bakanjube phela bezabuzisisa ukuthi pho-ke kuhamba njani lakhuluma labo lahlangana phansi ngihlale kakhulu lo baba kuthiwa nguThafetha khona la eGoli
more than a year. Uyini uThafeta uyini wabo Albert yako Albert bonke abanye abantwana baka Albert bakhona yini angithi lokho abantwana hayi mina ngeke personally ngithi ngiyabazi kodwa research whatever bazakubaza bayathi kodwa akabazi ngoba phela sonke sinamanje kodwa ke lo Thafeta sahlala la impela ukuthi umyaka kodwa ubona nxa ukhangele baba Khumalo kuyabe kuyingqondo ukuthi ebantwaneni bendlwe yiyo kumele ngabe kuyathathwa ke umntwana abe yinkosi bangaconsulta kungakhulunywa labo lichiye kunjalo livele lihle lithi hayi sakhuluma lo yedwa lingadinga ngabanye abantwana baka-Albert lahlala labo phansi njengesizwe lina njengemuli yamakhumalo lakhuluma ukuthi ayizwani bantwana sizakuya endlini encane kaRose njalo endlini encane kaRose yathatha umfana omncane khonaphana sithi yiye inkosi lekelelani uhlala labo phansi njengamantungwa lakhulumisana umntwana yena lo owacelwa efamilini emhlonishwa wacelwa efamilini bekhona abantu abalela lawo masebenzi uThafeta ekhona wacelwa uThafeta walitshela into abantwana bakhona ombeka bakho abako-Albert wakhuluma wathi bakhona abantwana abadala bamchazela abadala ukuthi eka-Albert vele ingubaba wenkosi. Okay, sebechaza ukuthi ka-Albert ngubaba wenkosi kungani lina mantunga lingazange lithi baba Thafeta sicela ukubabona abantwana labo ukuze ungazihluphi kusasa kababuye labana bemuli ka-Albert sibabone labo sihlalisane sibambanise amantunga bese sithi ukuthi sesikhethe kulo endlini encane kuvele wasibonisa abanye emhlonishwa ngeke ngibonke kodwa wasibonisa abanye abantwana baka-Albert wasibonisa sibili yebo kodwa labona kungena kufanele ukuthi kwabana bamba ubukhosi ngoba khathesi kwangela kufanele mdawini ngoba ngibona ngitho abadala basebemchazele Thafeta ukuthi indlu ka-Albert ikhangele ikhaya kodwa phela ubuye wathi khona kuvusa ngapha ngiyozakhangela ikhaya kodwa khuze ulokozeni akhuze lo mfowabo khathesi sithi ka-Albert ikhangele ikhaya ngama-levels phela mdawini uyabona mdawini shathi uma ngahlangana namantunga sathi sikhethe endlini kaLobhengula kodwa indlu kaMzilikazi isekhona lamanje hayi ngiyakusisisa ngoba normally kumele kulandelwe phela lapho kwagcina eyinkosi indlu kaMzilikazi ikhona kodwa kumele kulandelwe owagcina eyinkosi angithi anti sesilandela lini elikukhulumileyo lazikhuluma lodwa lathi silandela ukuthi akuzange be inkosi indlu ngomthetho kumele ngamzilikazi kodwa watsho wena futhi lina angikweni lathi hayi lalandela wagcina uba yinkosi wabuya la uzwide khuluma ngonyamande kodwa lathi owagcina inkosi nguLobhengula ngakho-ke siyathatha-ke endlini kaLobhengula yikho sikutsho ngilandela lina lapha vele akusikuthi mbe ngiyalo ukuthi kumele kuye komzilikazi ubukhosi kodwa ngilandela ukuthi lina lathi kumele kuLobhengula selithole kuLobhengula seliyathatha kumntwana omncane-ke abantwana kaRose njalo ngaso-first born lachiya-ke imuli ka-Albert imuli ka-Albert alibatshelanga abantwana lathatha ubaba othiwa nguThafeta lakhuluma laye lilodwa ensitha kungazange kubize abantwana baka-Albert labo bebekhona bebephakathi nxa likhuluma njengamantunga umntaweni abantu emhlabeni esiphila kuwo ngeke bahlangane bathi kwaxa babe bonke babe khona but lokho kuqakatheke kakhulu into yesizwe baba into yesizwe kwamele kwenziwe sile umcimbi omkhulu libizane lizohlala ndawonye phansi libizane ngoba ngumcimbi omkhulu lo kwakwenziwe umenyezelwa amakhumalo siyahlangana babe khona ababakhona abanye bangabikhona xa usuthetha abadala bakhona uThafeta ngulo emdala leso sikhathi kuleyo ndlu babikelwa abadala bambikela angibone into bazaqhubeka futhi bekwenza bebengeja khathesi ungaba lo mbango-ke abaka-Albert bathi ubukhosi ngobabo lizathini mntaweni kwaZulu into esiqhethe esegcekeni kulo mbango akunanto emangalisa ngombango kwaZulu namhlanje into esiqhethe esegcekeni kulo mbango kodwa ngangikhangeleke lapha baba Bornman ngiyakurespecta kakhulu ngiyakuhlonipha kakhulu pho lina eline lidriver linto liyini-ke kumantunga lapha lina lazifaka kuba yini elidriver linto yini kumbe lakhethwa ngabantu ukuthi lidrive linto thina singamantunga sasayinwa ngabadala ukuthi uzwana inkosi ihlele eSouth Africa lathi South Africa siyiphushe futhi mntaweni siyayiphusha hayi kancane inkosi iyenza lokho kumele ube yenziwe inkosi kumbe silapha sithunywa yini lina
ubaba uBornman ngiyose sithi hayi wona zwanihamba lapha inkosi yesizwe kumbe siyinkosi yenu loba bahlanu lungu-7 lungu-4 lungu-3 siyinkosi yenu lodwa yini? Bathi watch the space mdawini ngesilungu, watch the space, isizwe siphathekile, isizwe siyingxenye yonke into. Watch the space qinisile. Akula abaqondaba abantu bathi hey godliwe, kodwa ngithi watch the space. Uzabona kusenzakala. Wonke umuntu ukhona, siyasebenza osibanda, bakini esilobela silabo, obani bani siyabakha lobu bukhosi loba kanjani. Ubukhosi sibuyele lapho uthe indaba leyo isecourt. Yebo. Awufuna ukukhuluma ngayo? Ukhetho. Okay. Indaba leyo uthi sema-court. Wena umuntu olandela umthetho. Wena ulandela umthetho kakhulu. Liyawulandela umthetho mantungwa. Wena ngwakho. Nxa ulandela umthetho njengoba sithi indaba esecourt wayelivumela umntwana abesebenza njengenkosi yena indaba leyo esecourt. Zwani mdawini, indaba isekuthini ukukhethwa, kodwa isiko lethu salenza mdawini. Njalo kakho umuntu ongavimba umuntu ukuthi enze isiko lakhe. Loba ngubani kakho ongamvimba. So kakho umuntu ongasivimba ukuthi enze isiko lethu siyalenza. Yeah, but engikutshoyo ukuthi njona vele livumela ukuthi isiko lelo lilenze kungani wena ungahloniphi icourt ngoba uthe umuntu olandela imithetho njalo icourt yathi ake lime lilungisa indaba le njengamantungwa izangena ke le court kodwa wena ubona nxa selisenza kathesi ngoba kathesi ngokwenza kwenu segcotshiwe ngibuze njalo wagcotshwa yini ubulelani? Wagcotshwa mdawini. Ukugcoba mdawini isiko njengoba nalawo lani lingathi ngelanga liyathethela ubani ongalelo sibani bayethethela. So ligcoba ke kodwa nxa igcotshwa inkosi ayigcotshelwa umphakathi ayigcotshelwa isizwe samaNdebele. Inkosi iyagcotshwa private iye kwethula obala mdawini ngobuza nezinduna ukuthi ma ngaze zisenzwa obala into enziwayo kuyabe kungenziwanga lutho yile emsamo lapho senze emsamo zayiqela lapho senzidala. Kodwa phela kungase likugcobile linjalo lamgcobela ngapha eSouth Africa eZimbabwe nga? eZimbabwe. Ngobani? Sowunto langaphakathi lezo. Okay, limgcoba ke izinduna zonke eziyakwazi ukuthi wagcotshwa zalile phela izinduna zethu azikwazi ukuthi wagcotshwa at the moment zazi ukuthi kulo mntwana. Izinduna mdawini ngisitsho into yangasese vele zazingasoze ziyingene. Zazi isikhulule futhi ukuthi manje ungayenzani uma seliqedile sesiyakwenza into ye-public uhulumende wasalela. So induna lezi ezalileyo uzwile bechaya ke obaba lapha ke oMathema bechaya ke obaba Ofuyana bechaya bonke lo Mlisa oMafu bonke bayakwala konke lokuhlangana ke lobaba ke uphilisa ukuthi akwenziwanga kuhle. Hayi obaba uphilisa yona ngisitsho baba abadala abathena bazi-dispense enkulumeni kaphilisa okwezinduna hayi lapho kangikwazi ukuthi exactly ini kodwa izinduna sisebenze sonke sahamba izindawo sonke sibika ukuthi sesile nkosi sesifuna ukuvusa ubukhosi bakithi angeke lapho ngingene ukuthini ngithi ba-expose. Inkosi kambe ngabe isebenza iyodwa yini umbe isebenza lezi nduna uphendule kwa Nkosi? Isimo mdawini, isimo siyakhuluma sibadala siyakubona isimo siyakhuluma. Ngiyaphinda futhi ngithi inkosi kumele isebenzelani lezi nduna umbe isebenza lo mdeni wakho phela? Kodwa isimo kasivuni. Isimo nxa usithi isimo ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi ngoba phela salele ukugcoba inkosi uhulumende. Kodwa lalela ukugcoba inkosi ungasi ukuthi omunye wamantungu wahambisa indaba le court wavimba. Hayi lapho lokho kukhona kodwa umuntu wabhala incwadi Minister of Local Government. Mhlaka 3 lwana wathi ke akukho ku-constitution yeZimbabwe ukuthi ke kube lenkosi ekhona constitution erecognizeayo indaba le isecourt njalo. Wathi njalo yebo. So lina ngwenu selenzeni ukuzama kuyingeja kumbe likhulume laye ke lohulumende lithi siyazenzela okwethu kambe inkosi nxa sisenziwa sebekhuluma lamapikitshe ephuma labantu bezombangazwe ke awubona ukuthi into leselifaka isiba political yethi into leyo emele ibe ceremonial king. Political already mdawini ngoba politics iyasalela ukugcoba inkosi kodwa sezwa ukuthi emawabeni kukhona okwenzakalayo with the blessings of government. It was politics already. That's why induna uMafu ngithi emgwabeni kaDabenga wadonsa uTharumbela ngesandla wathi Tharumbela nansi inkosi yethu. uTharumbela wathi uLobhengula siyamanzi. Kodwa ke no what is called
njalo kwakumbuzo uJabulile kodwa kwababikelwa uMahlaba ithwale wayintshontisa inkosi uJabulile wathi hayi politics esihluphayo ukuthi uJabulile wathi hayi siyabona ukuthi senze i-problem okwesabo lokho lokuguduma inkosi ngakho vele engasivimba lisiko lethu ngakho engasivimba abantu bafuna inkosi, abantu sifuna sonke sifuna inkosi, kodwa isiko sethu emuthi ngaliyalandelwa ngendlela eyiyo yona, ngoba khathesi-ke kukhanya kulabantu alivimbayo. Bathi uyavimba wena ukuthi inkosi ibonwe ngabantu, umntwana bathi uyavimba wena labanye bakho nxa lihamba khonapha eSouth Africa liyavimba abantu, limgombolozeli kabonakali. Nxa ebuya lapho ubuya ngamavisa aphiwe 3 weeks 1 month, inkosi le iza preside over bani? Mkaweli ubukhosi bakithi abulamngcele, amakhosi akithi adlanga eBerlin Conference ayedweba imngcele. Nxa ngase siyithole inkosi saya thina e-UPSEC lapho kule nkosi yakwaKhumalo khona, angilapha bathi izinduna ngamakhosi saya emakhosini akwaKhumalo sikhuluma ngobukhosi bakithi. Ubukhosi bakithi abalwa saya eRustenburg kulo mgwalo isizukulwane sikaNkulunkulu. So wayehamba lapho hamba la inkosi yesizwe sikaMthwakazi all over. Okay, umuntu lo-ke ingengizisisi balamukela njani lihamba lingamantungwa lisithi lo yinkosi kulokuthi ehamba lezinduna, ngoba inkosi nxa igcotshwa induna zikhona lanxa kwenziwe nsitha izinduna kumele zikhona, and izinduna ezimele zihambe zimbonisa izindawo zonke lezi. Njalo ngokuthi sibadala siyayazi into khona uDiwele wangenethele uba uMathaya wayezinyelwa impilo kuze ama-CIO kwaba nokwesaba, kodwa-ke kwaZulu esibodweni uSuthu sahamba lezi nduna zisiyafika babuza bathi manje incwadi evela kuhulumende ngabakhupha izipenede zabo zobuduna batshengisa ubukhosi bakwaZulu. So-ke kodwa lokho sokusuke ngani bathekanga kahle inyabazwisisi ngoba isimo kasilokhu. Kodwa wena uvala ngesimo lapha, ukwazama yini ngemva kwalokho, kumbe kumele indaba le iphele emakhoti uqala? Sizame konke, sizame lalaba abafake emakhoti ukuthi sikhulumisane labo, sikhulumele abantu abadala khona lapha ekhaya ukuthi bakhulume labo. Sazama la kuhulumende ukuthi kukhulunywe ukuthi into ilungiswe, konke kuyazana nomntwana namanje kuyazana. La ipresenta yini inkosi ebantwini nalethi inkosi? Pretty much isavidiyo mntaweni, saze sakwenza lapha eSouth Africa ngesinye isikhathi just nje for i-community lapha eSouth Africa saba le whole lapha kuthiwa i-Portuguese Club eThavandeni sayipresenta inkosi. Lipresenta ekhaya savidiyo ekhaya pretty much. Lifuna uzoyipresenta ebantwini? Yayinkulu leyo nto mntaweni, yayinkulu. Izinduna zazingena eCholotho zingene eGwanda zitshela abantu beqotha amabele ukuthi kwenziwa. Kodwa kungasikho ukuthi lapha lifuna ukuyipresenta abantu babetshelile, lase liyipresenta yayingalandanga uzogcotshwa, yasivele yagcotshwa kudala ngamantungwa lilodwa, izinduna zingekho. So-ke abantwini kathesi wena ukuthi abantwini babhilive yini ukuthi kule nkosi abantu? Abantu abakhethe mntaweni, kodwa-ke vele bazangena abantu bazakuvuma. Kanti lapho mntaweni sazivele sivele lezi nduna isiko lalingakapheleliswa. Induna savumelana ukuthi sizakumethula ebantwini isiko lipheleliswe. Kodwa sokufika end of 2018 end of year sase siliphelelise lisiko. Lapha sokubaleka izinduna. Lapho kwaba le communication breakdown khona ukuthi manje ungaselenzeni. Kwaba le communication breakdown lapho ngakhuluma amagama ungahlupha, kodwa-ke ukwazi lapho ngokwazi ukuphelisa. Kodwa ngoMashi sasivele sivumele loba kungaphelelanga asikwenzeni, sivumelene nezinduna. Nxa kunje njalo ubona izinduna, bengicabanga ukuthi-ke lina-ke nxa ukuthi lizinduna liyinkosi sibili lihamba layo, belizazibiza induna lezi zibuye-ke eSouth Africa liyohlangana layo lo kuthiwa ngumntwana, zimbone zonke izinduna zakithi. Izinduna zonke engizifonelayo ngibhoda ngelizwe zonke ziyala zithi azikwazi ukuthi kule nkosi. Nxa kunjalo ubona ngani inkosi le izaba inkosi kabani? Njalo kathi eSouth Africa kunje uyahlala inkosi ye-Hillbrow bhoda khona bebhoda eSouth Africa kuze kube nini?
Kuyadlula mdaweni, kuyadlula. Mdaweni othi ngikutshele, induna ze-chariots ziyicelile inkosi ukuthi ifike kuso, yayafika. Ithe isuka lapho, ihambele izinto ezingu-5 emanje sawo. Angifuna ukugamba amagama ngoba ngesaba ufakile ukuze impilo zabantu bebe bebuzwa. Kodwa yahambe emzini yenduna ezingu-5 on his way to Bulawayo. So induna zikhona mdaweni, ungeyisimo iningi nazo zesaba isimo, induna zikhona entweni yenkosi. Singaqedi laba mningi ucela ohlala ucela ngumphakathi wayengenzela lolu hlelo bethemba beningakwazi abaningi benu bebenithethisa khona ngapho abanjengani laba abayibahamba lo mntwana besithi mina ngiyadiliza kodwa lapha ngizama ukuthi ngakhe isicelo sami kuyikubana ngicela amantungu ahlangane phansi akabi ngumntwana ohamba lo Bornman lo Ayanda lo Hlabezulu kumbe lo Babo Liyo umntwana abe ngumntwana abantu bonke esicela whether ke ngubaba uStanley Khumalo whether nguzwide whether umcijwana whether ke kumbe kulabanye khona ngapho liyehlala njengamantungu alibonisane kodwa kungani lingafuna ukuhlangana? Asala ukuhlangana vele sizahlangana masinyane nje ngoba sithela umgubho sizahlangana ayikho vele asikubalekile sizahlangana umgubho lo wenzelwa nga wenzele emkhandlela lapho endleleni eMatopo esigodlweni senkosi uMzilikazi 10 September 2022 kuya kuMzilikazi Day. Umzilikazi Day yebo. So lapha liyabuya lezopresenta ubulelane ezwi inkosi. Asipresente lokho dala sedlula kubo mdaweni lokho sifuna ukuhlangana njengamantungu asilungise ezinye izinto zangaphakathi. Kodwa kwenkosi kudala sedlula lapho. Ubona ngani lina kungani inkosi le isondeza kini lo bongu-5 6 ichiya abanye amantungu? Asisondeze kithi sodwa singu-5 endaweni. Ukuthi akindawo abantu bakhona njengoba ngasitsho ukuthi inkosi bangaka isimo si-right vele ngabe isekhaya. Kodwa manje nxa ifike ebhodi ithu insukwana. So ngoba ihleli lapha eSouth Africa yikho-ke i-character lathi. Ngike mbuze lapha upresenta ke lo esethi inkosi limgcoba asibonanga indlovukazi. Inkosi izalwa ngumama kuthiwa indlovukazi. Kungani singayibonanga indlovukazi? Unina ngubani? Uzalwa ngumabani lo muntu? Akulezinye izihlobo ezikhona? Zikhona kulo mntwana ongifede naye sebhubhile futhi ku-anti kababa wakho uqondo owayephethwe kwamdala. Kanti ngithi sayicela inkosi kwabo sayicela kubo anti kababa wakho kodwa nguDoli uMrs Mdala. Okay, wayenguba umama akarokoze nxa ngibona amaphepha amanye lapha ntshengisa ukuthi baba umama wakhe ungundlangamandla undlangamandla sokhumalo umamakhe. Akusiyo Khumalo kodwa zonke lezi zinto ama-arguments asekhoti endaweni due respect. Ngiyafisa ukuba ngathi sikhonela kodwa eceleni ngabe ngiyakuxoxela kodwa njengoba nje sikhuluma kuyinto zabantu yizi zinto lezi eziyekhoti engeke ngizidale. Kodwa ungabhakasha ngabona sizaxoxa ngakutshela izinto eziningi. Hayi namhlanje ngiyakubonga ngesikhathi sakho ukuthi ubuyile wakhuluma manihlala ngikhala ngawe baba uBornman ukuthi ngike ngizwe endabeni yakho. Mina ngikona into engangitshela ngayo ukuthi umabhalane weqoqo usekhaya sasibalekele emdaweni kufanele ukuthi inkosi nge-South Africa. Inkosi yase-South Africa mdaweni iyabuya khona ngase-UK mhlawumbe ngoSeptember iyabuya e-America. Abantu bakithi bakhona all over. So-ke asongosi ye-South Africa ingafika khona ngapho liyihosi sokuyathiwa inkosi ye-UK. Kodwa phela engikutshoyo ukuthi mina inkosi le imele ibe ngiyalapha komthwakazi la eMandebeleni ngayenza ukuthi sibuya ngaphi buya ngevisa akusebenzeki kahle la inkosi le njalo ngoba ke kumele ngakuthile amaphepha wona la isimo mdaweni thina sasicabanga ukuthi uNkulunkulu uzakuzwisisa ukuthi abantwana laba they were forced out of izwe ngama-colonialist. Kodwa-ke nxa sisho njalo abasizwa angifuni la ukuba golomba ukuthi bazondisa kodwa we-thought ukuthi thina zonke izinto zasilahlekelayo ngesikhathi ecoloniality siyazithatha sizibuyisele. Kodwa-ke kukhanya kakunjalo. Uyabona manje mdaweni ekhaya mana
kuthiwa kurecognize umtshana njengenduna eyalwa egadani. Kodwa inkosi yakho noBhengola uthola ukuthi into yakho nitshayelwa phansi. Into engasiphathi kahle. Ukuthi kanti into zasilahlekela ngecolonialism wayesengasivusi ngokukhululeka. Yeah, ngiyakuzwa. And lapho into emangisayo ukuthi ke siyacela phela lowo mntwana akabonakala ehamba nomfowabo. Azake simbone uvusa. Ngoba shange saphila abafowabo. Unjani? Uvusa bese lo mcimbi lapha eHillsborough wahlala esihlalweni esilokhu uyifanika lo okuyisitulo kwenkosi okusithi uyisitulo senkosi okuyifanika lo. Wahlala phezulu kwasabantu bathi nakulo sehlala phezulu kwesitulo senkosi. Bathi hayi ifanika lo ngumne wabo. Uyabuya uvusa lapha kanengi endaweni. Athethe omunye umcimbi khona lapha eHillsborough waba khona. Abantu sebesola ukuthi wayehlezi esitulweni senkosi. Athi ngubhuti wakhe isitulo lesivela kuyifanika lo. Okay, inkosi yazi imvunulo yamaNdebele. Ijani baba? Uyazi imvunulo yamantungo yamaNdebele? Kade ngakuthumela mntaweni kodwa ke hayi ngakenzelwa ilokhu zimvunulo mntaweni. Ngoba nxa ngikhangele ke mina njengomuntu obonayo njalo ukhangele ezinye inkosi lenduna zazigqokile ziyagqoka ke zigqoke njengawo sibili into zesikhosini ozigqoka into zesintu ngangagcotshwa sokwagqoka ibhethu kumbe zibona ngama designer lokufaka umqhele ekhanda kuphela. Hayi nginawo amaphutha evunule kodwa abadala kabakamenzela imvunulo yakhe phela. Okay. Lapho hamba esikweni ithile mntaweni. Manje isimo sona lesi angithi kule coffee kwanda sibalwe coffee. Okay. Kodwa ke ingu eyakhe vele lokhu abakamenzela abadala kufana nesihlalo uqobola sabakasenzi. Hayi ngizwile ke abantwana kaBhethi awukatholi ngijelo yedwa ngamthola. Ngapha khona engangimthola ukuthi yena lo ubaba engikhuluma ngawo Thapeta siwashona laye. Kodwa ukhona engazimazi la. Hayi daweni wathi ngithi ofenda nginaye lapha kodwa kuyekhona eYuveli lapha ansela contact le. Okay, konke lokho kana ukuthi kuthiwa sebatshona hayi ngamanga nti baphila. Lokhu owathonayo nguye ubaba yena lo emdala uThapeta. Abanye ngasazosisi la enalujaha lo muntu owayelapha eYuveli. Okay. No, Khumalo ngamandla siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ubuyile wayibeka yakhe indaba kuhle kakhulu udaba lami liyaphambili senza dinga laba bese mvala ke itopic abantu sebezizwele ke iqiniso abantu abana yikho ngangifuna lokho ngangingalwi ngicela ke ukuthi ngikhulume laye ke umntwana ngangacela ukuthi ngifuna ukulwa lobulelana ngangifuna ukubuza imbuzo eminye yakho leyo ibuzileyo ngiyabonga kakhulu angibuzwe khona kuhle ukuthi uyena ukuthi kwahamba njani uvele kakwazi walandwa sokuthiwa hey seku uyabona manje umuntu engayichaza kahle umabhala lweqoqo hayi ke okugcina mntaweni mina bengifisa uma ungivumele ukuthi khuluma ukuthi ubukhosi endaweni ubukhosi abuzange kulwa lohulumende futhi abuzange athathe indawo kahulumende hayi ubukhosi buzethuthukisa isizwe njengoba uhulumende elomlando wokuthuthukisa isizwe awuzake ubukhosi abuzange xabana nohulumende kodwa buzelekelela uhulumende ekuthuthukiseni isizwe. No, kuhle kakhulu lami ngiyavumelana lawe abalaleleyo kungaba kuzinkokheli zalapha ngaba ama-political parties libe kwazi isizwe samaNdebele sifuna ukuvuselela usiko lwalo le culture yabo lokuvuselela ke ulimi lwabo lokhu ukuthi sifuna inkosi akuthi ukuthi sifuna ukungena ku-politics asikho ku-politics thina sikhuluma ngesizwe sakithi isizwe samthwakazi sifuna ukuzivuselela amasiko akithi esikucelayo ukuthi kube le nkosi yamaNdebele kodwa inkosi yamaNdebele ifakwe ngendlela eziyizo akazange athi uzothatha ipower zepolitics siyakwazi ukuthi yabe ceremonial king yikho sikucelayo kuphela kangenele kwezombusazwe lathi siyakucela lokho siyabonga Khumalo siyabonga ngubaba ke uBornman Khumalo ke le khona le ke South Africa besisazama zonke isikhathi ngoba sasicela ukuba lo mntwana eminyakeni emibili edlule kodwa kwakusehlula hayi sevumile ukuthi bamgcoba njengamantungwa bebodwa ke izinduna wesaboqamba babezitshelile kodwa ukuthi kuyavunyelwa bagcoba ngalani indlela bese mkhiphela umphakathi bona njengamantungwa asikuthi izinduna kumele zikwenze lokho ngazo zonke isikhathi kodwa ke kuyachiyana ngazo sokwatshintsha yini
kodwa zama ukubuyela endulo, kodwa kukhanya ngani lokho esisenza khona okungani ngokuthi angazi ukuthi uhamba njani. Kodwa-ke bakithi indaba yokukhumalo le sekumele ukuthi-ke lizibonele lodwa, esechazile ubaba konke lokhu wakhetha njani, le research team lana eyenzakalayo, ukuthi bayitshintsha ngoba abanye bengekho, abanye bakhalala. Kodwa-ke okuningi okhona lokho esilembuzo esasele esafuna ukuthi-ke iphumele egcekeni, ngoba-ke esikwaziyo ukuthi-ke lanxa kuthiwa siyondle enkulu, kodwa nxa kuyindle encane, kodwa kwazakale ukuthi umama engubani, wayetshadiwe yini, wayelabantwana abangaki, kungani lo mntwana. Imibuzo le emele ibuye, kodwa-ke hayi iminingi yakhona kayiphenduleki ngoba bathi ngamantungu, okunye kusenisitha, okunye kusekhotha, ngeke asitshele ngoba ade ngifuna ukuzwisisa ukuthi-ke why ukuthi umama kaBulelani uNdlangamandla zaseKhumalo angeke abe ezalwa inkosi yena ezalwa nguMakhumalo. Hayi, akusebenzi njalo. So zabuya sikuzwe njalo. Thank you so much, people. Thank you. God bless you all. Bye bye.